Mrengo wa 16 Hagara na mchimbira Sarai vikara Sarai mkaza Aburamu wareka mumjalire wana Aburamu ela were anamuhendiwa kazi wa kiche mumisiri areifa Hagari bai Sarai kimwambira Aburamu lola Bwana azaifunga ndani yangu nisidime kupata mwana enda bai ukalale na muhenzi wangu wa kazi kaini ndapata mwana kukirira kwako. Aburamu akikubali arigo kalazane na Sarai bai Sarai mkaza Aburamu akimuhala Hagari mumisire mwiwe wa kazi akimpa mulumewe akale mchewe. Hivi shakala baada ya Aburamu kutoa Kanani kwa miaka 10. Aburamu akilala naye akifunga mimba. Hagari rohona ana mimba akimuvutia haweye. Sarai akimwamba Aburamu gaga maini henderwago Hagari hawe na kupa muhenzi wangu wa kazi na kwa kukala na manyana mimba anavivutia Bwana na hukumu kahiya uwe na mimi. Aburamu akiamba lola ye muhenzi wa kazi mikononi mwako muhendeje onaje nikarakara bai Sarai akimtesa Hagari na Hagari akichimbira. Malaika wa Bwana akimwona konyika kanda ya zitora mazi ririro kanda zangira ya kwenda shuri akiamba Hagari mwenzi wa kazi wa Sarai ulahi na unenda hii. Hagari akiamba ninamchimbira hawe Sarai. Malaika wa Bwana akimwamba uya kwa haweyo na ukazitsereze kwakwe. Kiza ya malaika wa Bwana akimwambira nda kihende kijazi icho kikale kinji hata kikale hakitalika. Kiza ya malaika akimwambira lola uona mimba na undajala mwana mulume undamwiha Shumaeli mwana Bwana aza sikira kiriro cha kusirimako ela andakala herenzo we wanyika andakala kinyume na kila mtu andakala kinyume naye andaeshi akikala kagwirana na anzi yeos. Hagari akimpa zina ririye Bwana ariyekala zanena naye uwe umulungu uno naye mana waamba hata haha naho nizamona mulungu ano naye kwa utu uwo cho kisima kifa cho berilo hairoi kisima kicho kikahikaheya Kadeshi na Beredi. Hagari akimshalira Aburamu mwana mulume na Aburamu akimwiha Shumaeli. Aburamu were ana miaka 80 ho Hagari ariho mshalira Shumaeli. Ni hayo tu.